Bizde Altıngöl var. Altıngöl'de de bizde Dölözgöl de aytadi. Evet. Dölözler bizde de köp. Evet. Mında da men kişi Dölözlerge joluktum. Bizde Baygöl var. Baykol degenim Baykol. Baykal. Mında İsikköl de var. İsikköl de aytadi. İsikköl'de Altay'da Iyıkköl de aytadi. Iyıkköl. Iyıkköl bu göldür bizдің тарихыбызды, bizдің жолыбызды, bizдің тамырыбыздың bir байланыштырып тұрған болып жатыр. Оның үшін біз Алтайдың қырғызы ба, емесе Енесайдың қырғызы ба, Тянь-Шанның қырғызы ол bir байлық болып жатыр. Алтайда да bu Тянь-Шанда да біздің ұрулар баса bir, бізде де Алтайдың жан ұрулары, жан сөгі Dölözler болады. Dölözler. Naymanlar bizde var. Kıpçaklar bizde var. Munduslar. Sizlerde de var mı? Munduslar var mı? Var, Munduslar da var. Bizde Dite Sarı da var. Bizde Kırgız da var. Kırgız da baydadı. Sayaklar yok bu? Sayaklar da bizde Dite Sarı da baydadı. Dite Sarı da baydadı.